Yellow people alive in my studio. Welcome to our Gingirikani live. First live ever I do with my people. The reason I didn't announce it is because I didn't want wrong people to be here. I'm still trying to set up. I've never done this thing. Self-isolation. So, so please join me, guys. It's already 1 minute to go. So we're already live because I haven't done this thing before. So I just wanted to make sure that I'm set and I don't disappoint. This whole thing is I'm setting it up. So this is what live TV looks like. Right, how does that look like? Am I darker? Can you see me? This is my studio. This is where I shoot my videos. How is the light, guys? Please tell me. And tell me about the light. Can you see me though? Can you see me? Yeah, we're doing this thing live. So everything happened live. Everything is happening live, guys. Anyone there? Please join me. It's already 11, guys. Please join. Anyone there? Please talk to me. You can ask me any question that you want to know about the show. You're no longer live, Moose. I'm live. Douglas Nakwana, I see you. Actually, let me use this other gadget this side so I can talk to you this side. Whoo, guys, this is amazing. Am I not live? Okay, DJ, okay, I missed that one. DJ Shibila Channel 85. Kunjani wosi? Mipukile? Ikona na hina. Nivona kahle mus. This is crazy. I've never done this. This is how I do things, guys. Please ask me any question. Don't ask me stupid question. When I look at like this angle compared to when I look at here, which one is right? This one or this one? The first one, the second one. Which one? This is the first one. I ain't on a stole mkona. Zita Lloyd. Hamwona ahe. He would send question man vashkwembu. What about the audio, guys? Can you hear me well? Is it clean? Please tell me, anyone there. Nkombela mi jela. Nkombela mi joino. Hey, Douglas. Nikombela njela mi jela ku ti audio titswala njhani kwalana cause makati audio yi ta hi hlupha loko swi nga twali. Okay, guys, I'm waiting for your questions, Pela. Okay, na Kensa Zita, iri audio yi clean. Ahe ntwana himbonile Douglas nakubona Zita Lloyd nikubonile Sagwadi. Hey, Sagwadi wakala masiku lama hey. Hey, Sagwadi wakala hi va ka hina la. DJ Shibila ni mxewetile. Kulani Diniso na Kensa hose mina. Kulani Kulisto Kulikul. Right. So I'm waiting for your questions. The first one has Bitwala Kahle. Okay, na Kensa DJ Shibila. Nibutzen swin'wana ripfumelo. Swin'wana. Ask me anything about life. I'm gonna say, if I have a network problem, let's do this. Though I'm self-isolating. Actually, like one of swin'wana la. Why you nga ngheni password leyi? KZ pfula. Mara a ni yi voni video leyiwa laha. A ni la ku yi vona haleni. Okay, let me get out of the channel. Ni la kota ku hlamula swivutiso swa n'wina kahle, guys. Just be patient with me. Sweswiwani I technology swo sungula a yi tshama hi swi endla. So I'm just worried about the light. I'm not sure if I'm clean enough, like I don't want to appear like Antarang. Okay, let's go. Let me do this actually. Let's do this. I'm not sure if I'm still live, guys, because of the network. So guys, any question you want to know about Legere?
anything you want to ask about the channel, or you want to ask swin'wana swo mi lava ku vutisa swona hi nkanelo wa Gingirikani, ni kombela mi ni vutisa swin'wana na swin'wana leswi mi lava ku swi vutisa swona hi nkanelo wa Gingirikani. A ndzi za ni vona xivutiso xo hanya sweswi, a ndzi vona xivutiso. Ni yimele n'wino, ni yimele n'wino, hi kombela mi hi joyino, ni vutisa swivutiso guys. Loko ma ha ku hi joyina ni kombela mi ni vutisa swivutiso. Okay. Mr. Post u ta ta rini ka nkanelo wa Gingirikani? I mateka ntsena. Mateka ntsena, that's a very difficult question. You're putting me on the spot there. Okay, Mr. Post u ta ta nkarhi wun'wana na wun'wana ka nkanelo wa Gingirikani loko a ri ready. Munhu un'wana na un'wana ka nkanelo wa Gingirikani u amukelekile ku va a ta loko a ri ready. Ni rhambe vanhu vo tala ngopfu va ka nkanelo wa Gingirikani, van'wani va ta van'wani va nga ti. Van'wani vo ni fanele va ku va lava ku ta ka nkanelo wa Gingirikani. So munhu un'wana na un'wana wa amukeleka ku va a ta ka nkanelo wa Gingirikani. I ta ya i ta fika Mr. Post hi kulani na mateka. Ntsako Dinkuna na ku xeweto ku njhani? Hayi hi mi xewetile hi nga ta poxa. Hi nga yi vona rini interview ya Mr. Post na Mayengani or Mayengani? Vanhu va lava ni va invite va ri va 2, Mayengani na Mr. Post a va kotanga ku fika, so ndzo tshemba ku siku rin'wana va ta fika, cause na mina na swi lava ku va ri kona le ka nkanelo wa Gingirikani. Ku endleka yini hi khorokhoro? Hayi swa corona swa hlupha leswiya. I Matsundzukani Chauke loyi. Hi te mi kumba ya hi ba network. Yi le ku yi beni network wa tiva. Network ya hi dlonyola. Network yi le ku hi dlonyoleni. Wa tiva mara swilo swa kona mara na. Ni kombela mi ni khomela nyana va ka hina. A hi vulavuleni. Cross Makhuvela na ku vona. Rifumo Kevin, we ka wa kala he. Vutisa swin'wana na swin'wana hi Rifumo. Okay, yeah, I think hlamulini swin'wana. So Mr. Post ni hlamulini va ka hina, vutisa swivutiso swo hanya ka. Okay, vo mi ni vutisa n'wina ke, a ni nga mi lava ku vutisa mina, ni mi nyika chance ku ni vutisa swivutiso. Okay, vo mi ni vutisa n'wina swivutiso ke. N'wina mi ni vona mi ri kwihi xana? Ni kombela mi hi byela ku mi hi vona mi ri kwihi laha mi nga kona. Ni kombela mi hi byela ku mi hi vona mi ri kwihi vanhu va hosi. Ni hi kona la a Soweto, kwala a Soweto, hi kwala Soweto. Hi le Soweto laha hi nga kona guys, hi le Soweto ku khala xibamu. Na tlanga. Mr. Post hi hlamurini, vutisa swin'wana guys swivutiso. Mi helelini? N'wana mi lava ku vutisa swivutiso n'wina. Ni ta tshika mina ni endla ti-video. Ni ta tshika ni endla ti-video. Kulani Diniso mi ni vona mi ri la a Pitori ne? No, a Kempton Park. Okay. Mi tirha night shift va ka hina. Okay, na mi vona. Cross na wena ile Jet Park, Imperial Jet Park. Yi le ku Jet Park ya n'wina? Kricha Mpho u ri ni vona i ri Pretoria West. Ku njhani la Pitori na? A yi se fika khorokhoro. Hey, very mi self-isolate na hina hi self-isolating la loko mi hi vona hi ri teta hi yo self-isolate. So the thing with self-isolation is the fact that if ane tshama i ri wexe. Na tlanga. Va va ni khale ka self-isolation. Kambalati, imanga Kambalati. Zitaloid, ile Kambalati. Okay. Kambalati kambe kwini? Ile ka Malamulele. Rifumo Kevin le ka Minga. Okay, na mbona le ka Minga. Le. Hey, mbona tindlopfu ti nga phohli, hey, ti nga twa corona yi n'wela. Swi nga mi hlupha.
a ni sweka marhambu mo ni mi byela xitori guys loko a mi le ku ni vutiseni cross mi le hawu hala next to ora tambo na na swi vona. Okay, DJ Shiba mi le maphorisa ma le ku patrekeni vhele maphorisa ma fanele ma patreka hi ku a ni vanhu a va twi va byele kahle ku ve ri after 6 a ku xavisiwi byala vete after 6 a ku xavisiwi byala ka hina mara vanhu hi ku a va twi va tindla vona va busy na vanhu lava va onaku switolo sweswo vo tindlisa va ndla kahle futhi a va fanele va teka mabyalwa lama ma teka va ma khoma va tlhela khoma na n'winyi wa tavern ne mara laha ka xihoko va hi dlele ne yi nge lunghini he Chris. Oh, okay hala ka Malamlela na ku vona hala ka Mdavula hala ka vo G1 okay a dini foneri G1 hey guys a ni fonele G1 Sol Makamba that guy is very funny. I laughed. I think he is one of the funniest calls I've ever received since coronavirus. Tama siya vulavula. G1 Sol Makamba mi kona hi bo Sol Makamba. Mi swa buta ni swi koti swi fana na swa munhu a ku buti Mandla Gingirikani a ni swi koti mi la munhu a ku hi mi Mandla Gingirikani kumbexana ku legere swa boti a hi sikeleni boti ready na boti hipi na van'wana va nga lava vitaniwaku va boti mina hi mina legere Gingirikani swi hela kwalano na mi vona kulani mi ri mi tolovele ku tshama n'wexe grat problem hela no a swi bihangi man mi papalata swo tala ku na ti-tin fish mi papalata swo tala ngopfu so swi ku na tikhorokhoro ta tlulela so swi la munhu a tshama kaya mi dyondza ku tshama kaya va ka hina. Okay na mi vona i mani ngo ka ni nga n'wi vuti i mani ko ni nga vulangi vito ra yena JB Still Dale hi kwihi kwalano JB Still Dale mateka ntsene i sure van 2020 va ta va ri kona boti happy mos swa a ni swi tivi ni nga hemba mara ni tshemba ku ri loko ti-line up ti endliwini vanhu va ta tivisiwa ku ri mhaka ya van yi famba njhani na khensa Thembani Mathevula ku va yivisa xivuso xexo ya mhaka ya van loko ti-line up ti endliwa vhele vanhu va ta tivisiwa ka ha ri eli ngopfu nkarhi muni sweswi i March ne ya hi le ka van yi ta va kona this year ende van yi ta humelela kahle ngopfu sweswiwa this year yi ta humelela standard xi ya henhla so swi la mi ta vona a van verbal engineering night na ntwanano maraji na Chavi CMC sagwadi mi la ka n'wamatatani a Caldon mi njhani na Caldon yeah I think sagwadi bye no mi byi va n'wantanyana man hey na mina ni lava ku endla swin'wana nkarhi wo famba u dyiwa makondlo kasi why call ya Sol Makamu hi nga no the thing is it's funny ku vutisa hi mhaka Sol Makamu because vanhu vo tala va vutisa ku Sol Makamu na mina a hi vulavula hi yini a wu vulavula ntsena tanihi vanhu swin'wana na swi lava vanhu van'wana va swi tiva mara ni hleke ngopfu siku ra kona no Sol Makamu i ri wa watch swi ndla a ri ku hi watcheni phela sweswi and i ta hi byela o chaka commenta i ku hi psychology na mapiano ya yena hi mandla mina ni swi tivi swa mapiano guys a ni tivi nchumu maybe loko a ni swi tivi maybe va ta humesa a ni sweswiwani ka ha ri na tikhorokhoro va bizinyoni twi mapele a vulavula hi swona mapele yi terile ku ndleni ka swin'wana na psychology i swi vule kwala ka nkanelo wa Gingirikani mapele loko ri ke mi yingiserini interview ya mina na mapele chut mapele the boss va busy va na mapele va psychology so hi leswi ni nga swi twisa swona ku studio xa nkanelo wa Gingirikani ku ri xi wela hansi ka ntwanano maraji ya rifumo mi na problem leswaku kahle ta ma ti vuyisa hi rifumo ne hi liya a lava i hetlela ka i ta kota ku byela kahle ta ku hlamula xivutiso hi ku ya leswi nga vutisa swona no G1 ta fika hi DJ Shibila ta fika
Amara's house ni kona man, ni kona na hesh rio pela dambu man hesh. He looks self isolated. G1 u ta fika ka nkanelo ku nga ri khale mateka ntsena ta fika nga chavi khorokoro yi veri ya karhata mara hi ku lexi nga kahle hi corona ya hola leswi swi lavekaka ku va munhu a landzelela swiletelo swa ka dokodela cause van'wani va yi kuma corona va testa positive mara hi kuma ku a va swi need ku va ze va admitiwa and van'wani va discharge-wini already van'wani va discharge-wini ni ta endla video kahle kahle hi swona swilo leswi swa corona ni ta ti-update kahle kahle i ncini yi nge lunghini se nekri Thembani Mathivula Mary ni byela chavi ku yini a faka video ya yena 2019 cause yi tsakise ngopfu ya yi kahle liya a nga yi endla na Solumakam video ya chavi Tony hamamkela ka nkanelo wa Gingirikani Tony the King hey va tele va the King maskama King Munada ile endleleni ka nkanelo wa Gingirikani nga chavi man hey sweswiwani khome swilo ka nkanelo wa Gingirikani yes cross Makhuvele malume ya no yi kona la nkatari ya biwa phela ho pfa hi ho vona ku hi ta tekela vanhu mintirho kahle kahle sakwa samba tlela he cross mo yi pfa yi tsemo xi za xin'wana xi ba nkatara mara a xi ba reggae so he cross so loko xi ba reggae ni twa ni navela plus vhele a ni na swona swa katara khale na khale since na mina ni hambana maybe you know those ones is it Don Carlos loko u vutisa nyiko stole la ka radio ya Xitsonga a nga hi byela kahle ku yena endlaka yena rasta leri ri tivaka I think Don Carlos Star Manganyi mi kona yi tshikeni mintirho ya vanhu shem mingona no makankata ni nge tshike Star why delete message no message la ko ve u type futhi wa laveka lawani hey la ku hlamula ni kombela u vuyisa message loyi nga delete Star na u lava message lowu no mintirho ya van'wani njhani na ku ani kuma ku isayiti rin'wana ra mina mi ri tivi n'wina siku n'wana ta mi xoka hi pheti kona ti yo tlela la kahle kahle ti tlele hi va ka hina ni kombela question leyi hi start kombela yi ti tsala futhi hi posta ya laveka Cri swa ti-album swa ha ri kona ni vona question ya ti-album ku mina humesa rini album swa ti-album swa ha ri kona masiku lama ku humesiwa leswiya swa ti-EP kahle tlhela vulavula hi swona ka video yin'wana ni ta endla sweswiwani ku ndliwa ti-EP masiku lamawani munhu a ti hoxa ka ti-streaming services a kota ku endla mali hi tona loko a kha a bukabukiwa as well i nge teki music wa wena u nikelela mahala hi ndlela leyi leswi swi humelaka ka xigazeni kahle mhaka leya mhaka ti-album ya hluphe guys 12 tracks ti tele ngopfu and fanele ti veka kwini wa vona sweswiwani you have to be always trending because ku na new talent so swi lava ku fanele u dropa this week this month then itla a month i dropa futhi leswi swi lava ku va King Munada yeah mina I support those things swa album na ku munhu a printa those things swilo swo pheti album leti nga lawa mativona leya manese lini ni yo xava a vonika ne ku vona va tlharihini va printa leswi va tlhela va hoxa album a moyeni online ku tirha online masiku lama swa ti-album swa hlupha leswiwani swa hlupha swa ti-album ti tele ti-album ti nga lani mani no xava leto tala ande loko munhu a ku i na album ya yena na xava a ni teki mahala hi ku hi fanele va sapota vanhu swi pfuna yini ku va ku he nkambi yi duma mara kuma ka hi sapotiwi mintirho ya vanhu mpela a ni miri mi chava ku va tekela ya vhele vona va nga sika swinene va nga sika mateka ntsena i question ya kahle ngopfu mateka ntsena yaleyo ya ku why ni vulavula ngopfu ni ku ekesdors minkarhi hinkwayo ekesdors swo sungula i rito ra xibunu ra Afrikaans swi fana na rito I forgot but okay ekesdors vula ku ni twa torha hi Xitsonga so i rito ra Afrikaans ri vula ku ni twa torha so ni twa ri ni tsakisini rito leriwani ri kumeka mara mani vona sa ku na
tin'wani ka radio ya Xitsonga khale ka radio Tsonga khale swinene a yi khuzela byala se nga ku ri castle mi ta khoma if I gave a ni dya marhambu guys so va kha va khuzela byala va ku va vula va ku ni twa torha hi tindzimi to hambana va ku somiwe ndi nganiwe ki swelekile nyora I'm thirsty ni twa torha hey Egesdors i tindzimi i mavito lama ma vulavulaka ku ni twa torha etindhawini to hambanahambana sweswo tani a ku ri xinavetiso xa ka radio a xi hlaya hi buti Sydney loyi se ni xi tsakela mina since na ha ri ntsongo a ni rhandza ku vula ku Egesdors na sweswi na ha vula swona ku Egesdors Readers channel wena wo pheka wena i ku Maraji kasi tshama ka mina na i quarantiniwini i le ka quarantine yena leyi nga kona Maraji le ka quarantine kwala nga kona Ponisa Ndove Mandla Gingirikani keep up the good work. May this channel continue to grow. Can you even set up appointments with George Maluleke? Dingani David Matebule, Exxon Maluleke. Oh, whoa. Wala kwa no vulavula kwa Ndove. Ponisani no. Ya Nicholas network ya idlaya man. Eish, yotiva. Iku tshama ndhawu tuwani va ana va teki nhlokweni. Okay. Ya mhaka ya xifuso xa Ponisani right. Swi ku a hi na timali ti-budget a hi hlupha ma yona nkarhi wun'wani hi fanele hi travel ya tindhawini tin'wana ta le kule hi landza vanhu swa hi karhata leswiya swa hi kanganyisa so mara ha swi navela van'wani va vitanini vo ka va nga fikangi hayi ka lava hi nga va hlaya lava hi nga va tsala laha hansi vanhu va vitana mara hi nkarhi wa ha ri nkanelo wa Gingirikani yi ta tshama hi ri laha so ya va ta fika na vona and then na swi tsakela mbilu ya mina hinkwayo ku vanhu va khoma laha ka nkanelo wa Gingirikani DJ Shibila i ri mandla ma fita ku haxa le ka radio hey phela maxaka ya I know swa radio va ka hina no tswaleriwa ko ni ti like at fun ni ku nkarhi lowu ku ri 30 timinetse ku bile awara ya 11 ka ndzala marixaka le Garrett okay haxa hi voice ya DJ Brian ena swi laveki leswiya loko ya haxa ka radio fana haxa hi voice ya wena i nga ciseteli vanhu van'wana right sitamanganyi xihleko lexi mani no xihleko lexiwani i khale mani vanhu va nga nghena mina xikolo a Kheto Nxumalo va swi tiva ku ri hayi leswi va swi vona ku la ka video ta nkanelo wa Gingirikani hi leswi ni nga xiswona that's why ni hlamala van'wana vanhu va ku wena wa hi dzumi ku hlekelela hi leswi ni nga xiswona ende a ni nge swi koti ku swi cinco loko mi nga swi lava ku leswi ni hleketisa swona matshika you are not the right target market la xivuso xin'wana okay stan hlamulini xexi Thabo amamukela he Thabo mi fika lenyana late man ya na khensa ku mi rhandza show leyiwani man na khensa swinene man to do what you are doing cause I navelelani swa kahle so may God greet no mhaka ku navelelani swa kahle yale ntiyiso man you've touched my nerve there because vatsongo vo tala a va navelelani swa kahle ende i mhaka yin'wana a ni swi twisisi ku swi ndla yini ku hayi hi nga navelelani swa kahle hi ri vatsonga veka hina mara na loko munhu a endla swa kahle ma vula man loko a nga swa kahle ha vula that's why la nkatelo gelo ha vula van'wana loko hi vula va kwata very mintheka side hayi ala Steve no na khensa marito ma kahle Thabo you are very kind man na khensa swinene Mawindi Johnson minjhani he Mawindi makhelwani no na khensa man mi le Windi hu kumbexani mi kona kwala tikweni hi ku hi tiva mi ri vanhu vo famba matiko mi le Namibia impela no na khensa man tikhorokhoro hey hakhawa hi pfuka na tona hi ogogojele ya mafeti ta ku yini very sweswiwani a ka ha nwiwi loko ku fika 6 vanhu vo tala va swi twisisi ku hayi mhaka khorokhoro ene munhu swi hlamusela nyana ta swi hlamusela ka video yin'wana mara munhu cheta nyana leswi swi endlaka ku ri vanhu va teri connection ya khorokhoro na byala hi leyiwa loko vanhu vo tala va kha va hlangani va kha na byala a va ha hleketi kahle ti-reasoning capacity ta vona ti va ti ri low se va nga endla swilo swin'wana swi nga tsakelangi swi nga ri kahle hi ndlela ya ku va nga khumbana you know ende ku loko u khumba munhu un'wana kumbe va vulavula va kha va tshutela mara vakanyika va vulavula ngopfu loko va dakwini va vulavula kha tshutela va khomakhomana so yi ta tlela vanhu vo tala ngopfu khorokhoro
se va chavela swona sweswo ku vanhu va nga vi va dakwini va tele endhawini yo karhi. That's why 100 people below swi nga pfumeleriwi ku vanhu va hlangana va ri more than 100. Cross why delete xivutiso ni kombela xi vuyisela haleni mi xivutiso xin'wana na xin'wana na xi lava and a ni chavi ku hlamula xivutiso. Zita Lord mo hina hi huma unknown cancer na cancer man no kuzela ani mangena mi nghena na mi nghena na shift though I have to see someone na cancer swinene. Pfunani Kevin rifumo Kevin na mara ita network yi fa hi karhata okay. Rifumo u ri swi mi tikela ku fika kwihi ku vula ku fika kwihi ku rhamba ti-celebrity for interview swa tiko n'wana mani swa tiko rifumo swa tika ku rhamba celebrity because va na ti-schedule ta vona and va busy, these people are busy you know, so ku kuma munhu i lucky kahle kahle. And na swi lava mina ku va ni na vona vo tala mara van'wani va ala van'wani va pfumela van'wani va hi fonela va lava ku ta kwala ka Mandla Gingirikani ku na swipimelo cause loko u pfulela pipe ni nge he swi koti ku swa tika ni ndla Mandla Gingirikani budget ya mina and benefit nchumu unholy and Mandla Gingirikani ni endlele ku leswi himpela hi nga ri kona ka television ende tinqambi ta hina ta Xitsonga ti kona ka television swantswa mina ni create platform leyi nga ta kota ku va yi humesela switori swa tinqambi letiwa ka television. Loko vona ti-show ta ti-entertainment ka TV a ku hava lava vulavulaka hi music wa Xitsonga kumbe Vatsonga at all, so mina lexi xi nga endlaka ku ze ni sungula channel leyiwani so ni ndlela swoho mara swa tika van'wana a va swi twisisi ku ni ndla yini haleni va twa no huwa mara no huwa mara ni huwa swi swa serious. Cross what do I do for a living? Na tirha man na tirha na tiverengela nkarhi wun'wani hi pfa hi hlupheka mara hi kha hi pfuka kwalawani ya na pfa ni verenganya ni pfuka ni ya ku verengeni zita hleka yini. Mateka ntsena munhu a nga ri celebrity a nga n'wi rhamba a ta ka lexi hluphaku ku a ku rhambi celebrity lawani maybe a ni swi vekanga kahle lawani a ku rhambi celebrity. Mandla Gingirikani i nongonoko lowu nga endleriwa ku byela ku vulavula hi switori swa Xitsonga and a swi bohi swi vulavuriwa hi ni tirhise Xinghezi ku na vanhu vo tala va rhandzaka channel leyi va nga ri ki Vatsonga, so ya a ku tangiwa celebrity ku ta vanhu lava nga na switori van'wani va chava mara swi ya hi ku ni languta ku loko no endla video leyiwa vanhu va ta yi tsakela na. Phela swi endla kuma ku ni ti dlaya ni driver ni heta petrol na ti-equipment loko mo cheka hi tirhisa malayiti malayiti lamawa ni fanele ni khoma malayiti lamawa hey ni fanele ni khoma malayiti lamawa ende ma durha phe malayiti lamawa ni fika ni ti dyela nkarhi swin'wana swi kuma ku vanhu va nga voni cause lexi xin'wana ni nga xi vona hi hina Vatsonga ha hlawula hi lava ku vona mani ende hi lava ku vona yini so swi lava light leriwa ri nga ni swona, so swi lava ku va ku ri munhu la nga na xitori lexi ni twaku nga ri loko ni xi langutini vanhu va ta xi lava ku xi languta and va ta xi tsakela a hi mhaka celebrity. Swin'wana xivutiso xi kwini sagwadi mi swa tindlwa ni swi ngheneleli ka Mandla Gingirikani hi vulavula hi vunanga swa ku mani byela na mani tekane na mani i dele mani nsati leswi swi lava mina mani ndle yini unless ku na connection ya music. Loko ku ri hava connection ya music and endli a ni vulavuli hi gossip. Ku na vanhu lava va endlaku gossip YouTube, mina I'm not doing gossip YouTube or tabloid YouTube, I'm not doing that. Laha ni vulavula hi vutomi bya vanhu ende ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta vuyimbeleri. So swa tindlu ta vanhu ni kombela mi swi tshikela lava va nga ta vulavula hi swona. Ni nge pfuki ni dele vanhu data ni analyze yindlu ya munhu what if na mina ha yindlu yaleyo wa swona swi nge ni fikiseli swihelo unless artist yo karhi yo vulavula hi swona then hi ta swi tisela ka Mandla Gingirikani tanihileswi hi nga swi endla mapele. Ntsako swi phindile swo ka u nga cheki kambe ni vutise xivutiso at 23 yo swi la ni ya henhlo ende mana ni kombexisela futhi ku loko ni ya henhla ni ta lahlekela hi swo tala okay mo ni zama a ni voni kahle phela ni ku na malayiti mo tala laha i ta ni khomela mani.
cream maponya ni te khale kan Mandla Gingirikani man ite khale kasi ngwamvoni Mandla Gingirikani na nikoma mngela Mandla Gingirikani mina ngata ti video ikona maponya la kan Mandla Gingirikani na ntono maraji kona la kan Mandla Gingirikani nikoma la mingcheka I've done maponya long time ago tikusha tlele vanhu ngeza to sa YouTube okay xa ntsako ni kombela xivutiso la futhi mina na xi vona Thabo u ri Mandla Gingirikani i wa ku promota munhu or ku langusa music Mandla Gingirikani is an entertainment show leyi vulavulaka hi music yes ni ndla mhaka yo tsaka yo hlekisa haleni hi kha hi vulavula hi music mara hileswaku hi endla entertainment ivi hi nyika vutomi bya music so hi vulavula swa serious mara kha hi endla entertainment so a nanguti munhu i celebrity mina i mani beni a nga no Mr Post ni va rhambini ka Mandla Gingirikani avesa va fika va na ti-reason ta vona va ri va two so ku promota munhu swi lava mali hi va ka hina na a ni promoti munhu mina that's why surely a ya promota vanhu that's why I promota music a fane nga take side a ni promote music mina maybe I'm doing that with it's one of the aspect of the show mara the idea is to tell Xitsonga stories that's why kuma nkarhi wun'wani hi vulavula hi tingwenya leti ti nga tshama ti famba amakhwatini you know loko swi ri music wo nga tala ka Mandla Gingirikani a ni swi vona i vulavula hi mafanato ku humelela yini a ni si vona u vulavula hi mafanato i mani excellent ni kume mi ni pfuna hi mafanato i mani kahle hle ni byeleni laha mo ni vutisa xivutiso n'we question ta n'we ti ndla ku ni va ni thintleka la miehleketweni ku mi nga ni advise swin'wana na n'we ku ri hi kota ku antswisa xiyimo xa nongonoko lowa mi lava yini la ka Mandla Gingirikani please tell me there comment ni byeli ku lava ku vona yini ka Mandla Gingirikani ta vona ku ri ta swindlisa ku yini ya ni sele hi nkarhi muni ku ni heta laha khale ni ri la phela ni nga mi heteli ti-data na kumbe la ni ya mahlweni kumbe ni tshika ni yimanyana kumbe ni ya mahlweni vutisa swivutiso ni kombela ntsako ni kombela ku vutisa xivutiso lexa xa wena mani xi voni wo ni xi lava ke ende siku na tikhomeni to tala ngopfu hi ntsako mani swi voni ntsako okay ntsako mani swi voni ntsako mani swi voni swa wena kholesa hi kholo ke munhu data fika hi kwala thembisa okay loko wa ha sungula channel leyi okay balo hi nhlamulo loko wa ha sungula channel leyiwani a wu tshembi ku ri yi ta fika laha yi nga kona big fan of your channel na cancer balo yi nhlamulo no man mo ni mi byela xitori xin'wana hi mhaka ya leswi nga humelela ku loko ni sungula channel a ni ti byelanga ni tshama hansi ku la ku sungula channel tanihileswi ni nga vula laha ni ku xikongomelo ku va ni languta ku ri ku tlakusa Xitsonga ririmi ra Xitsonga ne kumbe na Vatsonga mara loko ni sungula Mandla Gingirikani a ni onhakele hi phone so a ni yiveriwe phone a handle ka la ni tirhaka kona so loko va ni yiveriwa phone ivi ni xava foni yin'wana munhu loyi a nga ni xavisela foni leyin'wana i ni tshembise ngopfu a ku foni leyiwani yi teka ti-video ta quality ya le henhla so ni vi ni yi xava hi mhaka ya sweswo cause a ni rhandza ku endla ti-video mina khale na khale kokwani va heke channel ya mina Instagram ya mina leya khale a yi ri na ti-video to tala ngopfu khale so ivi ni xava foni liya hi leyi ni yi tirhisaka sweswiwa ku endla nkanelo wa Gingirikani na sweswiwa hi yona yi nga yima la mahlweni ka mina ni hava tikhamera vanhu va xikwembu so a ni nga ri na leswi ni nga byelaka sweswi sungula channel ni lava ku yi kula vanhu ni kota ku duma it was not in my head ivi loko ni fika ni ku okay wo ni testa foni leyi okay mpela video leyi va vulavulaka yona ya tekana ivi ni teka video ro sungula loko ni nga vulavula yini it was quick ivi ni hleketa ku okay mhaka music wa Xitsonga okay ni vulavula music wa Xitsonga ni vulavula bini ma a nga release-anga album and na ku va yi receive attention i mhaka ku swa tikomba ku ri Vatsonga va na torha so ni vone torha leri ri kona ta swona to no endla video n'wi ni tshika kasi wa loko u advertise show wena okay
Keep it up na cancer ponsan okay. An lava question ya yansa ko mani won. Okay. Okay, won lava so so ke. Okay. Shiphinde futhi amanishivoni baba. Nikomele vutsa futhi xivutiso xa wena. Ntsako di anishivoni xilavini anishivoni. Mafana to okay. Mafana tincine guys. Mafana to tincine. Mara mina ti question wa ni vo. Ni vona leswo swo complain ntsena. Rindas channel kombela mi fa interview mi fa interview ku vulavula na vatlangi va switori swa Xitsonga. It can be from TV or radio. Oh, okay. Oh, leswiyani. Yeah. Vatlangi va switori swa Xitsonga ni vona va kha va swi endla lavan'wana. Mani rhandzi ku xisetela munhu. Ni vona ku ri na you know them better. A ni swi tivi ku ya ri kona na. Ni vona va kha va interview kwala se ni vona ku maybe swa radio na swi twisisa mara swa TV ni vona va kha va swi endla lavan'wana so a ni zangi ni la ku va tekela mintirho. Lava va tekela vanhu mintirho. Va ni tekela vanhu mintirho mina. Okay. And run to Glam guys, Mingarval Kushak Lewan, bestseller ya Meshak Mate. Nitsami vana yena ka Mandla Gingirikani. Mi lava video kona mi kota ku tisa yena no xava na yona buku la ngo nika. I buku ya munhu. Which book are you reading? You know. That's me being Mandla Gingirikani. Okay. Manjela loko mi la ku tlela na mina ni tota ku huma laha ni la ku ta swin'wana. Ku na vanhu lava nga ni yimela laha. Mafanato, a new Xitsonga drama series. You can post your suggestion from the music point of view as in how can it promote Xitsonga music. Just the suggestion. Mafanato. Xitsonga radio ne. Guys, honesty. Stantikela. Slat budget leswiwani. It means swi la ku vanhu lava tshama hala makaya kumbe va tshama Polokwane ku ri ku Xitsonga radio. Ene van'wana swi nga ni tikela nyana ku va ku mini lava swilo leswi loko ni ku ni lava xilo ku endla xilo swo swa xi endleka ku fana na video leyi no ni hleketa sweswi. Okay guys, moni misiya man xin'wana xivutiso xi rini ponisani hey boss, any updates about the coming Xitsonga drama called Mafanato yi nga fuma? Oh no man, I don't know anything Okay, matantandlaini ntanda vulavisisi ni ta mi endlela show hi yona. A ni swi tivi a ni tshama ni update-iwa swilo leswiyani. Loko no kuma nkarhi ni ta endla ku ri ni mi lavela vuxokoxoko bya kona ku mi ta vona kwihi njhani. Ra vu-2 ka 23 ku futhi a ti fiki ti-comments ta mina. Ntsako di mi ni vona leswi u vulaka swo complain mara xivutiso xa wena ndza ni xi vona. Every time loko type swo complain hayi na swi vona mara leswi swi swivutini mani swi voni. Ni zame ku scroll up a ni voni nchumu. Rifumo Kevin on Mafanato check on Manyangatsa i ncini Manyangatsa guys. Okay so like ya minga okay i ri minga le ka Manyangatsa mi ya cheka timhaka ta Mafanato swi lava ku na vuxokoxoko bya kona halaya. Na hi dila hi swa vunanga haleni mara a hi la ku tekela vanhu mintirho mani that's why hina hi rhandzi ku chisetela vanhu van'wani hi lava ku endla swa hina hi ri hexe. Okay va ka hina ni khensa ngopfu ka mi ni joyinile mara ntsako di navilela hi ku me question wa ni voni and a ni vonanga ka swiquestion swin'wana. Kri ni koma mi cheka maponyana hi kona ka Mandla Gingirikani hi endle video na yena khale ngopfu hi endle khale a tlha cina. Ntsako di a ni voni nchumu. Okay ni khensini va ka hina. Okay star urini wena star khan mamba loko nkarhi wu kumeka na nkarhi lowu taku you can go live. Ni vi na nkarhi wa kahle no na khensa star a hi khudzeleni se riperile. Ni i mani favorite Xitsonga artist ya wena?
Okay, favorite Xitsonga artist ya mina. Ka this generation kumbe ka khale na khale na. Like of all time, you know, because favorite Xitsonga artist ya mina is Dr. Thomas Chauke. Dr. Thomas Chauke. But I grew up with the music, yeah. Shivavula. Mangtua Shivavula, guys. Like I'm Lamula la. You know, that is one of my favorite artists ka Xitsonga. And then vunanga byo fanele byi ya na byi navela bya kala va ka hina. That is my favorite artist. Yeah, Shivavula i vanhu lava hi nga kula kha hi yingisela vona na Dr. Thomas Chauke. So hi vona ti-favorite ta mina letiyani. Ka n'wamatatani ka n'wamatatani na ku tiva Khaldon man. Hi sagwadi na ku tiva man. Matimu mi lava interview ya yini hi Matimu? Oh, eka nkarhi wa sweswi ndzi ku di eka nkarhi wa sweswiwani favorite artist ya mina ya Xitsonga, favorite artist ya Xitsonga. It's a difficult one because like I'm just to think loko na swi tiva ku loko a dropa ni va ni ri kona ni kha ni yingisela. It's a very difficult one. And it has everything to do with consistency, you know, because vanhu lava ni nga va hlalani ku fana na va Xivavula i vanhu lava a va ri consistent, you know, ku na consistent va dzumba va khonta swilo swo tsakisa minkarhi hinkwayo lembe rin'wana na rin'wana. So lembe leriwa ka Xitsonga xa sweswiwani ku duma loyi lembe leri taka ku duma lowun'wana. For example, lembe lera 2020 ni twa nga ri ku ta duma Henisine ngopfu. Na swi tiva ku Henisi yi dumile mara ni twa nga ri ku duma mina ngopfu hi mhaka album leyi a ha ku humesaka yi hume namuntlha kumbe tolo. Lembe ri nga hela ku dume ngopfu Mr Post, ne? Lembe lera rin'wana ku dume ngopfu Benny Mayengani loko bava swa ni fanela, all those things. Mara ku na artist yin'wana i very Oscar Makam. Not man, very man, i Oscar Makam. Ni na CD ya kona la. Yeah, Oscar Makam. Oscar Makam is one of the guys who lava va nga pfhumba swinene ka xikaza hi ku ya hi ku vuma na CD ya kona la. Nkukumba lo in a bright future. In a bright future nkukumba lo Oscar Makam. Yeah. Na Swijuvan sisters. So i vanhu lava va nga ku endleni ka music wa kahle. I man'wani swa tika. Ndzi kombela review ya album ya Henisi. Okay, yi ta huma Matimu Gift. Mi swi phinda futhi okay hi ta ringeta. Na kombela review ya album ya Henisi. Mi rhamba na Themba Chauke, Mr Piano ve. I don't know kumanda i tata man. Hi Themba very mi ta ka Mandla Gingirikani hi mina i vanhu va lava ku mi vona. Yeah, ntsako musikeni u hlamulekile wena ne. Matimu mla interview ya yini n'wina na? Sagwadi ta ha ku tiva ka n'wamatatani. Okay, ni lava ku vona xivutiso xi nga ni hindza. Ma fana to okay yi nghena ka Rightback TV. Gingirikani is an online TV. Oh, okay. Excellent. U byeleni ku ma fana to yi kumeka kwini guys. Veri yi nghena ka Rightback TV is an online TV. So must come get online radio. So this one is an online TV. So swi lava ku mi fane mi Google, mi tirhisa Google, mi check. Yes. Okay. Va ka hina. Ni vona ku na vanhu lava hi dyondzaka se ku ri late man. Why mi fika late hi hi la ku famba na. I heard that Gallant of Blood is coming back in September. Swi la kahle vanhu va lava vona ngopfu swa switori ka Mandla Gingirikani. Se hi tshika music. Okay, my friend yi ta replace Gallant of Blood only. Okay, no, mi leswi swi ta hi bisa hi vanhu swi va Gallant of Blood. Wena very Membota or Mentbota. One fika leti khila ku tlela na you guys plan se ripele ku na vanhu lava va nga yimeli. Hi le ka ti-self isolation. Hi kombela Raymond Nyati. Guys, ni kombela mi ku clarify what is the difference between Raymond Nyati and Themba Nyati? Kumbexani I munhu wun'we na? Ni kombela mi ni byela laha hansi.
I mean to say review. We were studying. Oh, Mr. Post ya umerin. Vete vata umesa hi March. Vete vata umesa hi March. Komisani Shilumani wami fika late me. Shona xikombelo xa Herman Fox Manganyi ni siye link. Okay, no nda cheka ku man Herman Fox. Katsonga rap mi rhandza man. Tsonga rap. Yo, that's a very good question, eh? Wow, imanga vusibuso le. Isa kwad. Okay? Yes. Tsonga rap. Tsonga rap. Tsonga rap. Tsonga rap. There's a lot of guys. Kuna Nigel, kuna Regeneration. Marana no G-Max, guys. Gorilla Max. If you check this guy, go and check Gorilla Max. Mandla Gingirikani. You must check him. G-Max, right? G-Max. Mandla Gingirikani. M-A-X. G-Max. That guy. Shame. And the producer, he plain boy. Then look at you know, that guy is good, man. I like him. I like that guy a lot. Then there's this guy. What's this guy? Ubati Bituan, man. I think it's is Paul looking at him. But man, D-boy issue. Yo, the bit of D-boy issue, guys. I can't. You know what? Magatonga rep national. Ku swi endla ne nkarhi wun'wana no marepa ma savage man ncha ku beefiwa mina la ku beefiwa ma D-boy issue future there then kuna Minjumi la G-Max Lwandle ya xakarata xilexani xikarata ngopfu xi huma hala ka xihoko hala hey na Khensa Noel loko mi rhandza na hina ha mi rhandza swinene a hi mi rhandza hi rirhandzu ra love hayi leswi swin'wana mi nga swi hleketa Star Manganyi wa fika late hayi makarhata man ha mun'we Raymond a yimbelela a ri yexe okay a hi munhu wun'we okay na Khensa Mr. Post very huma hi ti 27th March I mateka ntsena a swi vulaka sweswo hina hi swi tivi you never know you know no na Khensa Noel ni ta swi endla sweswo G-Max I ra hala kaya xikarhati yes excellent I vula swoho Mentbota ma hi byela ku ri Thembanyati a hi munhu wun'we Nyati hambi ni ta ku I xigaza or I kota wena I ta khomisa ya phorisa ni ta ku dino a na nsati man exi swa hlupha leswiani mina ni le ka tileta tin'wana team a ni ku na team Shirimani ku na team swi ta hi karhata leswiya swa vavasati tin fish ni nge koti ta ku diwe hi humi ndleleni ngopfu okay no I think hi heta kwalaho ka yini a hi gimeteni I man hi mandla vito ra mina u ri pronounce so Manbota Manbota a ni hi vona swi khomanini lahaya man eish Manbota or Manbota I think that's Manbota please analyze Vatsonga after Beki Cele's announcement wena na ku rhandza wena cross the commentator producer Mandla Gingirikani because you call la it's here it's here it's one of it's my first video to do like that video leswo so wabheka please analyze Vatsonga yes I'm gonna do that video because it's in my list hi kwihi ku tiveka ku tikeriwa loko u hlanganaku na kona loko endla Mandla Gingirikani ku fana na sweswiwani ni fane ni endla ma-light hi nexe ni fane ni ti filima hi nexe ni fane ni rhwala swilo leswi hi nexe ni ya laha ni ya kona ni fika ni filima nkarhi wun'we loko vanhu va kha va performa lava va ti-MC na ti-stage managers va hi hlupha va hi byela ku chika xitejini hi nga pompoli va byela ku hi nga fodi so hi lwa na ma-security swa ku nkarhi wun'wani munhu a ku byela ku I lava interview a tlha khansela van'wani loko va rhamba va nga ti you know mara ku olovela ku nga kona I ku na support ya Vatsonga mara support ya Vatsonga yi na nkingha ya ku yi focus eka vanhu vambirhi sweswiwani
That's another challenge that we have because I want to do a video about something else. Otherwise, I have to be very creative. Loko ni endla ku ri ni kota ku vanhu va yi tsakela. Hakanyingi ti-video letin'wana kuma ku vanhu van'wana a va ti voni loko ti nga vulavuli hi Mr Post kumbe Benny Mayengani. Ende sweswo swi endlaka kuma ku laha ka YouTube ku tele ngopfu Mr Post Benny Mayengani all the time because vanhu va languta va analyze channel ta vona i va vona ku vanhu va lava ku vona yini. Vanhu va lava ku vona sweswiya and it's bad because swi vula ku a hi support vanhu lavan'wana. I nga kuma ku ni endla video kahle mara kuma ku yi nga trend wa vona a ni swi tisi kasi u hava nsati no ni hava hi ri fill up yi helele kwihi cause mathikithi hayi me swa mathikithi mi nga ni nghenisi a ni swi tivi vete maphepha ku ve na maphepha lama ma nga humelela nona khensa cross hi wena a hi swirhapeni na a ni hi swirhapeni na a ni swi twisisi ku vulavula yini wena mi nga hi chota ku covid va ri yile tlhelo rihi eLimpopo ku na munhu un'we ntsena Limpopo loyi a nga na covid so mara ke ni hi ku ri sweswiwani kahle ni languta video swona n'wina vulavula hi swilo swi nga ka line up ya mina kahle kahle hi leyiwa video ya covid hi leyi korokoro yi kona laha yi le ka line up korokoro la vulavula hi korokoro ku ku humela yini mara Limpopo yi tikomba yi ta hlupheka hi mhaka ku ri vana vo tala va hlongoriwa a tiyunivhesiti ta vona lava tshamaka kona swikolo swi pfarile swi vula ku va emakaya ende ku na yunivhesiti leyi kumbe tiyunivhesiti leti ti nga va na confirmation case so swi vula ku ri a hi swi tivi ku ri van'wani va makaya hi mhaka ti-Easter va attenda ti-party no mhaka ti-paseka na yini so Limpopo yi ta hlupheka mhaka ti-cases ta korokoro na hi twela I'm just not sure if Limpopo is ready for that na khensa Mandla feni kusuka le Chawelo a Nghunghunyani loko munghana lonene yi ta tlangela birthday nona khensa ni ku vonile Mandla a ni ri kona na mina ni kha ni foda va kha va hi susumeta ma-security swa fill up a ni swi tivi thembani mi ta hi olovisa na vanhu na ya no va ka hina ni khensile kwa mina langutile mi nga languta ri perile mina sweswiwa ni la ku nghena hansi xa mina i YouTube live salute mi nga titimeli ma mi nga titimeli sana a swi to ni feni ni endla yini ku yi